Ena tumathire tungi ninge turakuraga. Tano irakenda guikara kana guikira tukuwa tu latest. Ni. Agumwade. Wage no Kristo ni aroka. Ogoririkania atiri, mundu araigire kiugo kega mundu araigire ona zebra ya thakara ngunda ni atwarirwo muci. Cio ni aratutoririe. Ocio no aratuigire aria twagiriire. Zebra turagira ke etagwo ni miruthi. Nezikare na kou. Nezikare na kou. Ke tuikare na ngunda. Wame era nyumba no era hito stiro. Kile awiro liko. Uroka una ngunda. Bana sibe kile yangu. Nina ngumura ene Musaina. Konya Musaina tokite gwaku safe. Safi ni mitambo-ini ya KamemeFM kama mwingine geto Mansaimo. Nina ni geto Kata toke homoka. Alda David Kigomo. Oria wendete. Ni magura ginya ngari ni getho cerero. Eda makahura thimo makega one huokire hari. Awairimo ndamotiga hana. Huokire hari agekoni. Ni ngari magura. Ni akoria ni wenda samania nawe hana. Na mutumia waku. Mutumia waku eraga. Tiko kiria akiria tibo akiona mutumia kumuleka ni mwa samania na ngi. Ate ngari arakuhuria wakwira. Kama achajiria ngari. Nike ninge. Mutienda che ngari yanyu. Asa no kohine na bo akitania. Ngari yanyu Pajero. Yona de mehetanye ke yesi. Ndede ke na sirokosi. Neo. Esi gesi haka tate do ni kiana na gadeu. Eli fata fo. Ni weyo. Okay. Na wekeria. Uria mucie. Niende mucie ona ithia makeno kumita nayo. Na akujira hairia ya haria Kasarani. Ate Kasarani? Ajire Kasarani. Kemorira. Eko wajiro jana ne huore maguru. Ko gekoni. Ni kweli. Kwaja brati inde hiri ya mutumia ora murwagira. Atire bureki. Areke mona tomani re huoro. Yes. Akoria ke kwirona, ndako egwera go horoko na atari ithako. Ari gwira kwaja, especially nyobo atari hago ne uri haga. Tigana nayo. Yes. Tigana nayo by the way. Na on in fact jora ndwago kuri ha nyombo rari ha nyomba niki. Na wina gwaku. Urari ha niki. No cyo rekara ku agikaraga jana ko ndu haga. Atiriri kiuria ni atiriri. The simple question is kiuria kira ndiuragia kiuria kihuthu. Ndiuragia atiriri. No ya muiritu. Ndesiguo. Toyo. Wetagwo atia. Etagwo Stacy. Stacy. Yes. No amwera riu ni ndirenda tutume ndugu. Na ndirenda nguige handu. Na nguri hagire nyumba. Yes. Ukamutwara haria hetagwo ri. Haria kinyumba. Au thutha kinyumba. Haria bote bo. Ni. Ukamwera one bedroom hau. Na weri no ri coka uinuke Kareme. Duda. Koda umakokotea pako kana potemo. Iyo kama kana potemo. Kajito le jambo ya hesabu ukamutoa mutwe ni bya sio Kareme. Kuria kwani atiriri. Ini right mind ri. Yes. Na ugi ucio waku ri. Na githe tiguo. Ureka oguo niki. Wagaja tondu hena urimu fulani we hau. Ikiora ida. Ikene kwa ndaga riri. Le ajere ajega. Ikikoro tele kuna controversy in it. Atiriri we na gwaku. Yes. Nditiguo. We na gwaku. Seriously speaking. Wacoka wathie wethera mundu handu. Na handu ha wathie wa mwethera ri no ri ndiraga na watchman. Nigatha tondu waiga ngari no riraga watchman ndukijikirie ritho au. Agoikiria ngari o ritho. Kogo 50 na igana. 50 na igana ni irahia. Okoro ti oguo ugakora mahiga iguru. Na sojo cia kwaririe uru.
Yes. Now, tell me the wisdom. Yeah. Unless yakorwo ati ni mutumia waku wa keri ri kiungano giki we watuika ati we ni uragiteithiriria ri we ni pastor wa kanitha uyu ri tondu ri wika mwina followers aria murabuata pa wasitezi nake ndore wika we watuika ati we riu niwe we ati wari ha nyumba atiriri ni ona ngikira ngeuria atiriri mundu wina gwake muthuri wina gwake ri bio bio ri yes na wina gwaku ri na ni mwiritu wona Nairobi ino ri ugicoka ucokage muhuku ati ukaruta 8,000 10,000 ati uramurihira nyumba na kuguingiraga tu o Friday na Saturday yes thiko ici ngiru ni amaingiraga ti ati ndoi ti ati ndoi ne kuingiragwo utekomenya kana ukimenya ni gutonyagwo and there is nothing you can do about it. No, there is nothing much you can do about it. Yes. Tondu riu ri mundu mwendanite ri na mwina ndugu njega ri toreru mwendanite na nyina ngarite kona torendanite na nyina mburu nikio nyinukaga gwake o muthenya kana almost o muthenya wanyita presence yo ni very important. No mundu watuika ati wamwera nyumba ya 10,000 mweri no rithiaga thiko 4 hari kiumia hari mweri ucio thiko 4 ni nyinge muthuri no wikorwo ni mukagua wa keri we nawe kore wa mbere nake niki urauga ati thiko 4 ungemurutira ku thiko 4 itingelaga thiko 4 ungemurutira ku ora murutira thiko 4 kama mathabu mothiaga kwalita lemwe hari kiumia no ukorwo gwaku ya Friday no ukorwo gwaki ni mwaku ni mwaki urakana gwaku ni mwaki urakana nigetha uthie thiko 4 nigetha uthie thiko 4 how yes no how ona kiriko ona gataru ukonita we andu ara manegenaga we ona guku ginya social media magetha kindu gitagwo ki validate validation yes tondu thiko 4 uramurutira ku akorwo wina bata nake ri na juwe ndi na bata na mwiritu to uyu ri ndithiguo ngiwe karangi acha wapre mulanyazo ado akoro kapela zikolata ukaro kapela modo zikolata ndo andiko inya. There is no wisdom there. Yes. There is no wisdom. Yes. There is no wisdom. Na nyumba ule ke kodo ko ngimtu one bedroom diko shoka 10,000 akire kwere. Yes. Na hau na wathi o handu gikero roini atiriri no menye thini wa thiko icio igiri kana 3 kana 4 kana cigana ona oroka ri no menye athure cio ngiona namba nene ndingikeithia ku tara no ngeithia hau thutha ke nyumba we na nduramenya no kore no ha castrated there ne anake ono gongeda na kuikareka nyingi yo sometimes ne jela wisdom we okamiaga wanyita yes ngamiaga modo wa ruti modo wa guthinda ati ukegia muno nake ndukegia na andu muno nowadays muthuri ndukeigirire mirigo mabagage gwaku ne kuo gwe mirigo ya gwaku andu age na guku njari reka mataithire mwana go hana politician ogondo imia kindu magakoheria magekira ongi wagu ne kuo maundu mari tungumanie nako wahota kathie thiko 8 pa wiki gwaku 8 days pa wiki kungihoteka oko ni kuri thiko ta icio kwa there always be there oko ngire matuikania mange matuikanagio ri mange matuikanagio akawakoragwo ati no toria tu mai mekiragwo ngirathi hakorwo ni aihura muno waitekirira I think I'm not a cool of a wisdom. There's no wisdom. Yes. And you are middle class, by the way. The Modoame Bude. Yes. But you're my Samaria, Yagoikara. Malamaikara, Itanga. Itanga, Dragodia, Mudagodia, Dorogo, Matura, Yulia. Asa. Yulia, not to Hikara, Wanago, Giada. The Yakohiri Horos just the other day. No, you tell me, you go on a corner, device Korogari. Yagu, when you went Takana Modu ta Modu ta. Tugi mwitau. Oleko.
Mundu ndira kirathi kiu gia kurugana India cio riu me hau agathenge aria ngi hindi marageria kwiyaka amwe mundu akwiraga na ni ngorona muiki ngoragwo nyingite haria kiria ona haria nips rau uguo ayo ni muiki wakwa hau ukamwikithia mathabu ona hatire bata kumwikithia mathabu umwira muri aingi tu amuigite muri aingi we ule mmoja mkumigo mwigete ule mawale makoragwo nao ule maiza mahana ri ule maiza maikarite mundu ndagehota kuigika ni mundu umwe asa maiza ni marituhite muno mundu ndagehota no menye ti weekend ciothe ati we nake kwe ngomuri mana nyina ngari akamuthie gicagi akamuthie ngako kamuthie mwathie mwarara kundu ogwo mundu ucio ringi ni wa Friday mandi na Friday we uraga ati ni ndie ndagukorwo nja ni mandi kwaja ni mandi kwaja ni tha igiri nyenda ngakorwo ndi hau yes na Tuesday ni kumibere yakwa ni kuma Friday ni naonyo ni Friday Saturday na Sunday na mundu ucio baithe kaige na kaigiri ndagati gathi kucio na mutiaragia aca na atina niwe uramuri ukire mucie mutiraraniria mutironana we ni kiareka na thino niguo corrupted na saitani akira mahali aje magito na aje maguria niki mathie kuria marathi ona makiui tawara jijo mori urenda twe kwata o twe kiatia twe thina ni atia thina ni umwe shida ni moja thina ni umwe thiko icio gutire mundu ungeterera ati thina uria naguo agwetereria nginya Friday ati niguo agakwira asa ena mundu ungi nake ukewire ngitha icio gutatua thina ucio tha icio akwira mano ara kona sport Tuesday akona na spanner boy yes ena mundu urahota ku fix thina ucio exactly it is fixed yes and life goes on riu agwetereire inbox busy ni agwetereire Friday ogathina kare akwirite mande yo wonekaga indu kionekaga Friday brother ya Jesu iguo kionekaga ngona akwire Nairobi no ni renda ugi na andu acio the marari ha nyumba ni mekwenda tucemanie yes wike manyo ni the wisdom akuri ya nyumba nigetha uthiage ku maita mana ina month yes na karangi ha niguo ra matinda makinegena magite wira na utikuruta kire Airbnb reu onora ya nginya mute kuruga tondu ikinya tha inya ya nyina ngari ni ambia kuhura thimu kuria wikuri koguo we ni tha igiri korwo umite ku ati rugetha ta kiria nyumba ta iria ciari kwa Jesu agiciarwo tiakorwo na kindu kingi tiga dirisa no riri tondu nginya metha wake yake utikiro ya kuigira akigirira ki ne kwenda riri ekwenda ka wisdom we taru we uraga getha ici na niguo maica marituhire niguo mbia ciagire we ni kuyuraga ruta gukua rakua yes tondu he mundu atuigite haria kiria haria rwaka nyumba ya girirate yes we ni mundu waku ati ni tondu ona kwina security ukiingira no nginyanga kuikagira na kiara ni giaku gikiritwo ati na thina na kwina we na gwaku yes kona kwako no ore uraga riu girirate ciagite ona ni ithu urakomba nigetha urihe nyumba ukenia ngatha tondu nirakwirire ni mwazero kuriha urihaga mweri exactly mweri imwe muthi ni mweri nya nduri urariha na tumathire tungi ninge turakuraga tano irakenda guikara kana guikira tukuo turia latest ni agumwande urage no Kristo ni aroka ogoririkania atiri mundu araigire kiugo kega mundu araigire ona zebra ya thakara ngunda ni atwarirwo muci cio ni aratutoririe ocio no aratuigire aria twagiriire zebra turagitha ke etagwo ni miruthi necikare na kou necikare na kou reke tuikare na ngunda uramiohera nyumba na no irahitwo stiro kiria wira uriku
Uroka una ngunda. Bana sikire yangu. Ndina ngumura ni mucaina. Konya mucaina tokite gwaku safe. Amekira kama komeye kaine ya atinda. Ora ze broka mirehe mucie. Guti mirothi othe kaimagithaka. Na hiti cio goka gwaku koita. Sikara githaka nako kana uko. Ale gwara mudo ka ajikarie thi anyoni logic Nairobi no tha ici as we are speaking. Yes, hari aru tukinyite mayathi maida maria marari ma tene aza as we are speaking Nairobi no uspendi ngirisi yaku 10-15 ngiri 30 atwe na mundu atwigite na hau na tinyina wa ciana ciaku ona gikorwa koragwo kanitha-ini ainaga pabio. Yes, Nairobi no kwina thina muthuri na guti mundu tari naguo kwina problem kwina thina kwina uhuthu wiho ki uhuthu kiho kia mundu gwika mathabu ma na ihena tondu onekaga mandiri simari na zaitumia na jingine na hiyo ni time yake ni Friday sana saa 2 peke yake ndio hata Sunday hapo ni gumu sana kumuona Sunday. Oigwa kwina ndugu ya ego kuno kaigwa mwathani ya 10 mbona hicho sigero ndukamenya kira githia na mbere ukamenya wakora muguka tumete twa muguka tukoraga na kafiruta tugakora akatinira kuja na iratu akingira turoka twatiku wakinya ngari ni tondu uri flash yenye bori wetwarithia mbere ukona rwimbo rwa gacathirwe ta gokiura ruga uthio keigua winukite gwaku ndugacoka kuu ringi kwera ino ni Nairobi yaitaga kimchezo bana. Yes, eno ndiendaga itheru aitaki mchezo adongira mundu ate othia atari mundu ngidaigua na guku by the way ona ni aritie guku social media kauga waire mundu wake nyumba na Ikuru akamwara nyumba na Ikuru na maikara akamurihagira nyumba koguo we ambatana kuu ri akoragwo we sawa tondu mundu aguthie thiko 3 thiko 4. Yes, sawa na no orihaga nyumba ajongire agithie aikora mundu ungi mucioro ucio nyumba ro yo akora ucio na ngari ngathiti-ini akimukora makiambiriria bunjo ndo muikia kirite ki vio oyo waimete na guku na Ikuru na guku kiri ari na guku Nairobi ri akihurwo ataika atia akihurwo agithie borithi athie borithi ri akenyitwo tondu ra munyitira ri muthigari munene uria uramuhurira ri muthigari munene no wombite muka kono ripoti ya hurira majunia officers auria majunia kenyitwo emoizi ane kino ginya guthukia thayo wa muingi thini wa kiria charges ndenda andu acio manjikaria na tondu ni uria aratata mandehere mbwere ingiko njui moga manjikarie thi manjirero njikire aiho nowadays na niguo kwina Maserengeti na Masalga fanya hesabu wawanya hesabu basi hizo ni nyingi we giri 10 ni na wazimani amenya giri 10 tikundu kwega tikwega biu giri 10 ni zimamanira haria ngianda woka na nyumba cia na ukumbere wa bedroom irorete 20 kogo ina kuna safe and secure parking endi yes we ucoka uga we awido mundu ni arakuaga kumiga aku nigetha ukamwona maita meri na month ai na mwagu gucoka kwanyu murore kana he mburi cucu wanyu ataruteirwo